Jadi au kira-kira 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun na lewat. Jadi perasa aku ay siya kakit tong halim ma tubuh tahun dulu itu mana nggak digincang di 70 Ya, kalau digincang di 70 kan ngalam nggak mulai dari deh kan itu jadi jujur tuh di suku doang apalagi kata dong kan ay sehari-hari doang mulai juga dong. jadi gak memang gue pikir deh pak jadi tuh mau matang di rak doang mau lagi lamun baru tuh naik kilakon iba nga lemot Inarana unang gabi ako pa dumahalihon perjulang. daw bas untuk gabi Makirala mat. Amo sa perjuling. Makirala mat. maksud totong Laksana mga sehari doon na yung Abi ko pa hubere nga kanuan Amar doon bukas sa di. sikola ngamar pahupo ngamar sikola tawuro daw ka mula menaro sikola hubere kan wala tabu na menaro mangnati kape taro kan habi iba siya walang bayangan ito jadi mundo persada ba Jadi mungkin itu tujuan ibang dakka mabelago ko. Na di ni mana mahoroa akka pengalaman ni lungan dengan magulang na di mana malagu sada ang giat tumboy niya mangabing pahopo inarani bang dakka ikan malagu sada ba mo tadi horwan Siap. Sotung sosanga ay nang ritong mula lagu ni Bang Dakay. Sotung sosanga. Sotung sosanga. Aw mga binggeling. Ayo. Ayo. Ben. Sada manetek ilu dihurumna matua inani parboga somi anak koku naso marhau jungan sada maolusari gitik-gitik maate-ate adigan boy maru neho ho anak koku nunga matua sotung sosana mama semua suho mga binggel
Makirim tu makirim roh hakiyama mga bingeleng ni Kirim tu makirim roh hakiyama mga bingeleng ni Makirim mga binggalat ng anak ko nila. Pati pahop. Pahop, imang holsoni. Jadi sada-sada mat pa.